merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bintang bulan semangat perang, bendera Aceh merdeka yang beriring tanyong perang demi bangsa dan agama, yang beriring tanyong perang demi bangsa dan agama. Nyoka dari perjuangan, talim perang dan senjata, pepeloleton keberjalan, tapi dalam makna tanyo mantang tinggai rakan tekatan beringat sabi amanah bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Ada doa sana. Ada doa. Ada raya aku. Siapa yang jauh? Hello. Halimin Sani
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Wah. Ini kenapa? Kita nggak balik pulang. Ada lah, lecok je mana lah.
Allahu Akbar. Bendera dalam nangro, Citi uro angin peruda, bintang bulan pusaka nangro, nesa kebumo Aceh mulia, ijamira megari dine, nanam kre garibine bendera, warna hitam dua kre gari, Petrek ke putih, garing mewarna. Merdeka! 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 Ini kan.
Kajian kedua Pak Sep kembali. Dia kurang-kurang yang dua. Hah? Kurang yang. Kurang. Sama lagi ya. Tekak tarik Indra. Siap apa? Ya, justru tekak tarik, tekak buka. Anak pukang tarik. Allahu Akbar. Anak pun. Bapak betul. Kakak. Allah. Allah Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله